Ti Masakbayan. Ti napalapas, dinukot da ni Eva, kat inkulong da iti bukod na akwarto. Nagdanagmat ti pamilya ni Nana Connie. Nang runa kan ni Jack, tagayat da ito'y iti balasang. Imawag mat ni Lourdes kan ni Eva, kat imbalakad na nga agbiro, noad da dokumento ti sanikwa da gito'y. Kat addamat na biro kan ni Eva, iti sikreto anang ikabilan ti amana. Nakasangpat nga rod ni Lourdes, kat imbilin na kan ni Eva, dagiti rumbang nga ramidan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. So papa, ti kinaago, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Auntie, Wan, kasjay ti aramidam. Kan dakamatam. No kano ti panangipupok na kan kanita silid mo. Kan dagiti papeles. Idulin mo analaing. Yisan da ko maamakadlaw. sige auntie. Lokotak nga ikabiliti o nagtipantalon ko. Sige. Agaramid ka iti voice clip. Taipan kon ka dagiti pulis. Uno saan, mangi-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige auntie, ag-record akon. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo dito'y akadwam dagiti pulis. Isungurod akarte ngam ti agi-record. Adam-am mo nga opisyal ti pulis. Kan sigod nga abogado ni Papaw. Wen auntie. Binilin ko di sekretarya nga isupay ti makam mo iti opisina. Intapay agpalpaliwa ita kasangay ko. Day ta kumamot ibagakin ka. Naragsak akasangay mo, Carla. Agyaman ak, Dani. Mapantay ti may sa beach resort. Kayat ko ijay, tanatal na. O sige, kat awagak mo ti sekretaryak. Tay supay lang ti makam mo iti opisina. Okay. Inakmat bilinan ni Budoy, tabantayan na anaimbag ni Eva. Uran niya mat kiti tiramiden na. Saan ang makarwar? Ta nakakandado tirwangan ti kwarto na itirwar. Wan mat di. Ngam inton ikanday ti kanan na. Masapo labantayan da na imbag. Taamangan no makalibas. Atay tati ka na. Bangan ka, tapno na pamigsam nga sangit dito kwartam. Tinapay nga wan man latigatas, wano uray danom. Makatimtimplay ti gatas. Tangdanan na ka, timplang ka. Uray danom man laang kuma. Masadutak ka raw. Ala, kanamkit ninday ta. Na magmaga at tinapay. Kasano kuma ka nagdayta? Kasano no maipdo ka nak? Parikot mo nday ta. Kita kan. I-recap ko na ito rin daw. Sumangpat ko man ni auntie akadwana dagiti pulis. Tapno iraman ka apatiliw si kaabudoy. Apay nagsapa ka man ng anak kariing anak ko. Diyak man na mo, nana. Natagtagainap ko kit din ni Eva. Saan nga ta aparparigatan tamanan? Saan tayo nga amo anak ko? Saan ka kumaunay nga agdandanag? Akas ko na ni ading mo, taawan maitulong ti danag. Diyak man na mo. Diyak pa yan may pamay sa tiyagtrabaho. Adda ka asi ti Diyos, tanasing putmat ni Eva. Salwadan ni Apo Diyos anak ko. Makitak pa nga ta. May sa asyudad di ayan tayo. Ngam diyak mat makita no ayan na. Sa balimot ngamin dito'y syudad. Saan akas ijay away nga amamum amin akaarubam. Wan nga rol. Dito'y syudad. Oray agkakaroba saan na nga agaam mo. Hello auntie. Kumustan? Napan ka din ijay presento? Wan, paumay kami dita. Isaganam dagiti dokumento. Sige auntie. Isaganak. Tapno yung tunumay kayo. Nakasaganan. Adda ka di datitam kanangkel mo dita. Imbagada nga da papalanda. Nga saan ko nga amo no nakapanaw dan auntie. Nakapanaw da ko man. Tapno mabiiti si Sarak dagiti pulis. Orayan kayo auntie.
Sapay ko ma, tamakasangpat kayon iti mabiit. Kaya't kun ti makarwar dito'y nangikulungan da kanya. Damat nagsardeng alukan na iti pulis iti ruartigay. Apay nga ta. Umay dangat na ditoy. Anya ko matigagara na ditoy. Umasidingak man iti gate. Apay nga agbusbusi na kayo ti sango ti mansyon may. Lukatam ti gate. No di mo kayat asikati kang runaan nga agsungbat iti basolyo dita, abalay. Lukatam mo no saan? Apay kati, ma'am. Katulong aklang ditoy. Sana saktakin ko kwa. Amok, iso alukatam ti gate. No di mo kayat, adakdakas ti mapasawakan ka. Pulis, dagiti kakadwak. Kartingam, Aguray kayo, ma'am. Awan pa'y dasar kan, ma'am. ilukat mo kit din ti gate. Tano saan? Paibalod ka! Saan ka pa'y balawd? Anya nga tati aramidag. Nagmayatabuyaan dagiti daluyon ang maisaplit ka dagiti batbato iti igid ti baybay. Kuna ti may saman murat. Akas ta kanu ti biyag. Numaminsan, adalam. Numaminsan, kat ababaw. Adalam no adaparikot wano rigat. Ngam ita, ibilang kong ababaw, tanaragsak ta adwa. Nang runa, numapirmaan ni Eva, dagiti ipapapirmata kan kuana. May samat da at tubang kadagiti planok. Anya nga taaya ti aramida kan kuana. Tapno agtulnog kadagiti kayat ko. Numatukan iti kulungan dayjay. Awan papanan na, no di agpirma. Hinton kwan, jak pinakpakan. Tapno agbisin kat mapilitan nga agpirma. Mapan kayo ka din ijay trabaho yo, anak ka. Wala nang. Agbati kayo manan Tasang putanda kayon tinton malam. Anya pa'y ngay no di kasta, anak ko. Adamot nga rod trabaho yo adwa. O sige nga rod nanang. Inkamin. Ala, agan anad kaya o. Uray da kayo nanang. Saan kayo unay nga agbambanog dito balay? Umiyantan sapay ditoy. Kasla kayat ko pa'y ditoy, tanaulimak. Uray siyak, kaya't kumat ditoy. Nabayag adita nag-date. Wen nga rod, awagan tamanan dagiti sekretariatan. Ta isuda pa'y ti makaamo iti opisina. Awan mo't kid diti appointment ko itangal daw. Kasta akmat, agenjoy tamat sagpaminsan. Katun kakaisuna nga damat kwarta nga aramatan ta. Kat saan laang at trabaho akanayon. Ikantamat ti bagita iti kunada as self-break. Sige, ma'am. Sir Police, umunag kayo. Awan basol ko Katulong aklang ditoy. Tapno mabiit. Isorom tinang ipupukan nyo kani big boss mo. Saan ni Carla ti boss mo? Nudikat ni Eva. Ni Eva ti boss ko na, ma'am. One, iso ti hosto a boss mo. Ta iso ti agtawid iti amin kadagiti negosyo. Saan kat ani Carla wano ni Danny. Kukwa ti ina ni Eva ti saniko. Kasta ka ti, ma'am. Awan ba di nga inararamin ko ni Madam Eva, ma'am? Intayo ni ti ayan na. Isorom ti kwarto anang ipupukan nyo kankwana. Intayon, ma'am. Imbag tayo may kayo, auntie. Kunaklakit din no agbalegi dagiti managdakdakas iti plano da. Saan ang makalibak ti agsyuman kan ka? Kan ti ulitag mo. Ta nakita amis mo dagiti pulis ang nakakandado iti ruwar ti kwartom. Illegal detention dayta. May samat dayta abudoy, auntie. Pasurot iti ibagbaga da tita Carla. Nagbasitit itad na kanak. Dinak pa'y painuman. Pusasan nyo dayta abudoy. May sakanumot dayta, Sir Police. Apay nga, Madam Eva. Nagtungpalak lang mo si Bilain. Dakas ka.
Imutan nakit din, kat siyak ti akin kukway ti amin. Abay ngay, si pusosan nyo. Paikandadong pa'y ti balay mo. Tapno saan pa'y ang makastrag dagiti managdakdakas no sumangpat da. Wan anti, umayak mo ti jay presento. Tamang ifailak iti formal adarom kontra kada Uncle Danny kan Tita Carla. Dahil tati rumbang. Apaman ang makasublida. At danto pulis ang mga ristar kadakwada. Agpating gamit laang anti kinadakas da anti. Si kakit din ti irurumanda. Idinto ta si kati akin ko kwa iti sanikwa day di mamam akabsat ko. Imbaglakit din tada ka anti. Anya nga ta tinagbanagak no awan ka. Hindi nakmat pa'y balod Madam Eva. Awan mo't ni mading inararamid ko kin ka. Nasayaat ka di, jay didak pa kanan. Kan patpatyam ti bagbaga dagiti managdakdakas. Pakawanin na kun di na ko mapaibalawd. Nagtungtung palak lang Agtistigo ka iti kinadakas dagiti dua. Tapno malaganan ti basol mo. Uwanan, madam. Tung palag itatibilin mo kanyak. Sikan ti among kau, Madam Eva. Makitan to. May sakamat apasurot dagiti managdakdakas. Pangaasim ka diya, Madam Eva. Linak ipakulong. Kabutang mo matgayam. Apay nga rod nga kulong na. Apay nga takilat ang nagtibayo ti barukom ko. Apay kumaan nagtibayo ako na. Di mo ibaga, nga adda sakit mo iti puso. Saan mo tala sakit? Basta, agkabakabak lang. Agad, agawit ta ka din. Ang mga nuaddamat ipasimudag dayta apan nagkabakabana. O sige, agrubat tang rodan, tagawid tan. O sige, agawit ta nga rodan. Maala amin nga statement mo, Budoy. Ibagam amin tinapasamak. Ti panangipupukyo kan ni Eva. Kano apay ngayon pupukyo. Ibagak amin ti pudnaw. Basta didak paibalawd, ma'am. Nulakot mayat ka nga agpaay a witness kadagiti amin akalukwan dagiti amom. I witness. Ibagam no apay ngayon kulong yun ni Eva. Kanti kaadda ti relasyon dagiti dua. Idi si bibiyag pay day di ama ni Eva. Ibagak ka di pa'y ti kaadda ti relasyon da ide. Aging gaita, ma'am. Wan, tapno nayon ti kaso da. Di da pa'y mabalin ti agpiansa. Gapo iti illegal detention nga inarami daken ni Eva. Sige, ma'am, sige. Ibagak amin. Basta didak pa ibalawd. At dan ebidensya dagiti pulis, iti pa nakaikulong mo. Kanti pa nagpaarayat mo akas biktima, Eva. Urayak amaala ida ti pulis. Kat iyag da dito'y presinto. Sakbay nga agawid ta ija balay ko, anti. Wan. Ang mga noan niya pa'y ti aramidan dakan ka ijay. No makita da ka ijay bukod mo abalay, anang ikulungan dakan ka. Wan, anti. Amangan pa'y no aramatan dakas hostage. Tapno makapanaw damanan. Sana bale, tanapanan dagiti pulis ijay asidag ti balay mo. Urayan da ida ijay asumangpat. Makla at dalakit di. No apay anabaliwan dagiti kandado ti gate. Saan dakas ka rin na makastrag. Tain kandadok maten. Nagnumaranda iti manu atawan ti kinabaknang mo. Idinto ta nagrigat kamat? Ha! Dagiti awanan bain? Malagip ko dagiti nasingpat ang nagkamangak. Idi kaslak na yaw awan apihak. Kinaasyandak nga awan kondisyon na. Nadadaalan samot ti mobile patrol ti pulis iti samot ti gate. Na, tadita pa'y matsirok ti kayo, iti asidag tigay tinang iparadaan da. Aguray ka man. Anya ti aramidam? Papanawam ka di idan? Anya pa'y ngay? Diyak kaya ti kaaddada dita asidag tigay. Mala, darasam nga rod. Magagaran ako nga agidda iti kwarto ta. Nabannog ak iti biyahe. Ala, mabit lang. Tarumwara kitilugan.
Anya ka di Ter Aramida nyo iti ruwar ti balay ko. Labit lang, naipakita ka, sir. Tanya nga tati ipakita na. Ta nakapatalikod pa iti ima na. Kadto ti para ka. Ha! Posas! Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggan. Ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binilin ni Lourdes ni Eva noon niya tirumbang aramidan na. Kabayatan na, napanmat nagpalpaliwad a Carla ken Dani iti may sa resort. Di daam mo nga adda pulis anapan iti balayda. Kat inalada ni Budoy. Idi agsubli da Dani ken Carla iti dakkel a balay. Di da ninamnama ti mapasama. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Anya nga tati ipakita na. Ta nakapatalikod pa iti ima na. Kadto ti para ka. Ha! Posas? Apa pinusasan na? Iji kayon presentong kagpalawag. Oh, Ora ti papaya kaduam, pusasan na ba? Apa pinusasan, Dak? Oh. Ikatan niyo da itoy. Asino tinang ipatiliw ka da kami? Sige, mapantayin ti presento. Nasaya at tadda kayon. Managdakdakas nga agom. Sika? Ayan ni Budoy. Adda ni ti unag ti Zelda. Da kayo mati sumaruno. Managdakdakas kayo. Asino ka? Apay ang makibibiyang ka. Yam amukan ka, toy na mo. Siyak ti kabsat ti ina ni Eva. Di nagpay am mo. Tadita pa'y nagkitkita ngam ammo kon ti kinadakas mo. Ha? Adda kabsat ti ina ni Eva? Isu nga awan ti karbangan ti asino man amang tagikwa iti sanikwa ni Eva. Maikursong kayo iti Zelda. Kabayatan adi pa'y malpas ti hearing ti kasuyo. Adda gayam kabsat ti ina ni Eva? Apay adi mo imbagbaga? tiyam mo kataday di abroad. Diyak yung pagarop, ang agawid gaya man. Ayan nga tan ti sinalbag ani Budoy. Oh, kunata nga adda di tabangir a Zelda. Isun sa kano ti pagbali ng da witness. Ha? Kasano ta itan? Nakita mismo dagiti pulis ti nang ikulungan ta ken ni Eva. Si kamot ti akin nakam iti pan nakaikulong ni Eva. Si kalaan kumati agsumbat. Anya? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ibagam asyakla ang ti agsumbat? Amin namon, asi kalaan. Tapno trabaho. Sarongkaran kantulangan di pagbaludan. Ha? Manjak ngay, naglalaingamon? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ilisim ti bagim? Agyaman ako na itidakkel at tulong mo kanyak, auntie. Saan kan nga agyaman ka na? Karba nga kaskabsat ti inam ti mang tulong kan ka. Imbaglakit din tada kayo. Nakakulungak pa'y kuma aging gaita, auntie. Agsasango tayo pa inton hearing, tapno makadngan dagiti nakabasol. Kat, ti maipapan iti sa ni kwa, auntie. Ipakita ta dagiti dokumento nga igam mo, iti abogado. Tapno maipanagan kan ka dagiti sanikwa. Nalakas siguro nga ipagna. Taadamat pinirmaan ni mama, auntie. Wan kana. Dakal nga ebidensya dayta a pinirmaan na amang ibagbaga. Ako kwam amin a sanikwada, no bilang man taawandan dito'y lubo. Kasano ta itan? Awan kwarta nga igam ko. Naibus idi na panta nagpalpaliwa. Kasanon. Di tamot mabalin ti mapan iti bangko. Datakat nga rod ditoy. Jak lakit di ka ba nga awan igam ko a kwarta? Dakkel aparikot ta itoy.
Uray kuma, no di da nakita ti kwarto ang nangipupukan ta ka ni Eva. Buisit tumot di ikit ni Eva. Nangyag iti delubyo iti biyag taday di babae. Delikado ta ita. Nadagsan a basol, ti illegal detention. Mabalod ta ka din ngagnanayon. Dayta ti amok, tada ebidensya nakita dagiti pulis. Ken nagtistigo day di abudoy. Oh, napupuni-punan ti malas nga rod no kasta. Naproban tikid daw ko iti korte may papan iti marathon hearing. May papaniti illegal detention, ma'am. Wan Budoy, agwitness kan tapno malpasan ket mabalod da iti agnanayon. Madigayam ti mangikulkulong iti tao, madam. Talaga madamadi. Gapula ang iti tariga kay da mga agaw iti sanikwa ti sabali. Mga ramid dakit din iti san nga umno. Nairam-ramanak pa yan. Saan ko nga mo ang madigayam, ma'am? Pakawanen da ka. No ibagam amin ti pudno iti pangukuman. Anya ka diti sumarunong aramidan ta, auntie. Ipakita mo amin dagiti dokumento iti abogado. Tapno maipanaganan kan ka dagiti rumba nga para kan ka. Inton may panaganan kanyak, ituloy ko matlang ti agadal. Tapno siyak ton ti mangimaton iti negosyo. Ay, huna ka anakan. Isuro ka kadagiti rumbang amamuam may papan iti negosyo. Agyaman ak unay, auntie. Kamaudyanan na. Saan akon nga agamak? Tamay baludan da Auntie Carla kan Uncle Danny. Sigurado nga ipafreeze ni Eva ti kwarta iti bangko ti negosyo. Insuro lakit di dadya nga ikit na. Kasano pa ita mabalas ko dadya a Lourdes? Oh, jak laim pagarop nga dagayam man dadya a babae dito lugar tayo. Imbagam ko maidi nga dagayam kabsat ti inana. Tapno inruar ko ti linaon ti bangko ti negosyo. Inkabil ko kumay ti sabaling nga account. Day tangarod. Nalaka kumamot amandaran dagiti kakadwa nga daan karbangan na para iti withdrawals ti kwarta ti negosyo. Adda na katamagak. Ang nakabalot ka no tinangikulong iti agnagan iti Eva de la Francia. Nakabalod ko na, Manong. Ni nga ta Eva ti dinakamat ti nakadamagam. Nalabit. Ibagadamat abak ng kano a tao ti akin apelyelo iti de la Francia. Sapay ko mga rod ta iso ti dinakamat da. Saan ka di ako nam? Ako kwa dagiti de la Francia ti pasdak apag trab-trabahwam? Padasak pati agdamag-damag ading ko. Kaya't ko ang makita ni Eva, bareng am-amo na tayo pa'y. Malagip na tayo pa'y nga ta. Saan tayo nga mo? Maringrigat tayo ngamin. Idinto tabak ng gaya matao. Di tayo laim pagarop. Ati pinadagos tayo itinano mo abalay tayo. Kat milyonarya gayam. Tisuran ti inam ket dakelan apam maneknek akayat na nga ipatawid kan katisan ni Juana. Sa maysa, ti amok, kat saan anak kasarda tita Carla kan papa? Saan pa'y gayam a legal wife ti agsyuman kan ka, tadi damat nagkasal. Day tangarod ti nasakit, attorney. Idarum ko ti panang malmaltrato da kanyak. Dakkel ti sungsungbatan ti agsyuman kan ka, agraman ti ulitag mo. Mano atawan ang nagtrabaho akas serbidora iti restaurant. Tapno adala ang pagbiag ko. Dakkel a basol ti inaramid na kan ka. Iso adakkel ti panangabak mo iti kaso. Ita, agpulo da matlaangan, attorney. Wan, awan apulos karbanganda. Tasani kwamot ti inam, kanagan pa'y ni mamam ti property. Nalakamat gayam amay panagan ti sanikwa kanyak. Tanagan kanumat ni mama ti property, auntie. No idi pa'y kuma nga inaramid ko daytoy kaanakan. Ay, jak amo akas to'y gayam ti inaramid daken ka. Imbaglakit din. Taga po iti social media. Nasarakan niyo ti account ko, auntie. Talaga sinapol ko tinagan mo, kaanakan.
Kas lang amin, naparparmatak ti inam. Nakita na siguro ti panagrigrigat ko. Iso ang nagpariknakan ka, auntie. Saan tayo nga ammo no naira na laang wanuan niya? Iso nagpursigiak anang biro kiti Facebook account mo. Iso ang mamati adinak binaybay anti apo, auntie. Da kayo tinaramat na amang tulong kanyak. Ala, saan ka nga agsentimiento? Nalpasan ti panagrigrigat mo. Kat si Kanton ti mangimanihar iti negosyo yo. Tulungan ka. Intan kadagiti negosyo yo, ta ipakaammo ta asaanan ada Carla kanda ni ti mangimaton. Wen, auntie, amok mat dagiti pasdak nga ayan dagiti agduduma ang negosyo. Kimuyugak iti daydi papasak bayan na aksidente. Amok ti daduma. Tain ko'y kuyog nakmat daydi mamam. Saan ka di nagtrabaho ka pa kadagiti may sa apasdak idi, auntie? Wen siyak ti sekretarya ni mamam idi. Saan ka di hotel kan restaurant idi dayjay, auntie? Wan, iso nga una unta ti mapan ijay. Ti amukat nagan ni mamam idi dayjay. Tasyak nga min idi ti ibabaon na nga agbayad iti buwis. Nakadisente kamot ita mapan agtrabaho, anak ko. Ita man pa'y. Adda ka no nga min sumangpot ita iti pasdek nanang. Addan sa kano ka barbaro asumrek ng staff. Diyak pa'y amo no agtaninaad kami at trabahador. Mabaliwan sa kano ti management. Kasta ka day. Ay sapay la kumaata saan da ka nga ikatan. Nagrigat ti agbirok iti sabali at trabaho. Dahil tangarod ti pagdanagak nang. Kunada, ang mga numaikat ka no dagiti kaswal nga da anomalyana. Ang awan sa mo ti madi nga inaramid mo iti trabaho manak ko. Awan mo ti amok nang. Ngam di tayo laam mo Tadya sa kano inala ti sigod amang iman maniyahar ket obserbaran dapay kano. Kasta ka di. Amang anuad na nakabasol ka dagiti daddo mga staff. Iso ang mairaman dagiti adda iti baba. Dahil tangarod ti kunada na lang. Nakasagana akon, auntie. Mapanta ka din kadagiti ayan ti negosyo. Wan ka na. Mas daaw da makakita. Taubing gayam ti big boss. Tila ang nangital kanda, ti agpakpakita ditoy. Impyar amin daydi papa, ititalkan na. Ngam, tenggal ni Tita Carla kan Uncle Danny ida. Kayat mo asawan. Itala ang agparang kakadagiti trabahador iti pasda, kanda dumapay. Wen, auntie. Naturay nga min da Tita Carla. Tas igudan nga empleyado da ijay. Idinto tawan ka no ti amok may papaniti negosyo. Dayta ti kunana, taada plano na amangagaw iti sanikwam. Kasano no masentensyaan ta makulong di munti. Diyak lakit ti kayat ti makulong ijay. Daytoyen ti supapak ti kinaagom ta. Makulong ta jay munti. Diyak kayat ti makulong ijay munti. Nagkasangan ti kastoy. Napigsang amin dagiti ebidensyada. No saan ta kuma nagbalin na naagom. Saan ta kumamot ang mapan ijay munti. Mabagtitak samot nga mang panunot. Nagyan ta ijay munti iti unos ti panagbiag ta. Saan ka sumanao? Tanagnamay ta, iti santa ako ka. Idinto ta nagrigrigat ni Eva. Awan ka din ti karbangan ta iti sanikwana. Kukwa nga mintiinan ni Eva ti sanikwa. Empleyado lang ti kabsat ko, anang asawa kan kwa na. Ngam apay nga rod nga da nakita anagan na. Frod dagijay apapeles. Masapol adalusak ang nalayang dagiti pasilyo ti pasdek. Umay kano ita ti kabarbarong staff. Sapay ko matagtali na edak ditoy. Awan amok amasterkak no may katak. Narikat ti agbirok iti trabaho.
Taawan mo't hiring ita. Isupay laong ti pasdag. Awan mo't nagbaliwan na. Kasano ko maapabaliwan da tita? Kat makumikom damat iti sa bali abana. Kasla boses ni Eva day chay. Anda ka di ditoy. Jack! Sika ka di nga ang paiso! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan ti paggibusan ti seryetay ita alawas a napauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetay ita alawas a napauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano nga pabaliwan da tita? Kat makumikom damat iti sa bali abanag. Kasla boses ni Eva day chay. Anda ka di ditoy. Manong Jack! Sika ka di nga ang paiso! Eva, anda ka ditoy. Anya ti imayam ditoy. Dito'y kakadiapastak nga agtrab-trabaho, Manong Jack. Uwan Eva, kumusta kan? Di da ka di pinarigat? Adan ijay presinto da tita Carla. Iso nga imay kami dito'y. Taka sa umay dagiti empleyado, ama baliwan ti management. Mabaliwan? Asino ti mang baliw? Auntie, iso ni Jack. Timbagak anak gidagusak idi inikatdak iti restaurant a nagtrabahwak. Dito'y gayam apasdag. Nagtabtrabaho ti ko naman ang tulong ka. Mas daawak mat, auntie. Jack amo dito'y gayam ti pasdag a pagtrab-trabahuan na. Italaang ngamin nga umayak dito'y. Maikan iti nasaya at trabaho. Uwan, auntie. No anya ti kabalan na nga ramidan. Iso ti maitad kan kwa na trabaho. Ala, kasarita tanto inton malpas ta kasarita dagiti staff. Aya baksa, auntie. May mayat no mangag namat ti saritaan tayo kadagiti staff. Adakan ka dayta kaanakan. Si Kamat ti Big Boss. Naimpag-abigat tayo amin nga empleyado dito'y apasdag. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo. Asaanan ani Tita Carla ti akin ko ay ti daytoy apasdag. No di kat toy no mo. Adan ijay presento ni Tita Carla. Saan nyo gayam nga amo at ipudno amang tawid dito'y apasdag? Kandagiti daddo mapay a negosyo da Mr. and Mrs. de la Francia. Kati anak da ani Eva de la Francia. Gusto ko yung. Saan na ni Madam Carla? Dayta ti pudno. Sapay ko ma, tagkakadwa tayo. Kan agdi din nanggay tayo iti trabaho. Tapno na saya at ti pagbanagan ti negosyo. Da kayo gayam ti akin ko ti pagtrab-trabahwak, Madam Eva. Di nakawagan iti Madam Manong Jack. Awan nagbaliwan ti panaggagayim tayo. Kas edi adak iti balayo, Manong. Kababain mo't Madam. Da kayo ti busko. Sa anak amay kari ang mga awag itinagan nyo. Saan, Manong Jack? Sikapay lang ti kapat ganiti biyag ko. Taidi awan anak. Da kayo tinakariknak iti pudpudno apan ang ipatag nga awan kondisyon na. Nga oray nanumo kami lang. Napatpatag kanyak, tinapudno apan ang ipatag. Ngam ti anyaman na kinabaknang. Sana pulos amagatang, wanong magatadan, tipudno apan ang ipatag. Day talang ti adda kanyak. Awananak apulos iti kinabaknang.
Kumusta ti kunkunam anapan iti ayan ti trabaho, manakaw? Ni gayam Eva ti akin ko iti pasdag a pagtrabahoak nanang. Anya, ni Eva? Apay nga rod analiday ka. Kasano pa iti panggap ko ang mga aram ken kuana. No nangatumot gayam ti kasasad na iti biyag. Anya pa'y nga rod ita, anak ko. Alangan nga ipilit mo ti bagim, kat marigrigat tayo laeng mo. Kunada nga ikandak iti sabali at trabaho. Kasaudak pa'y kano. Kunada, kunamsamot. Asino ti kadwa na anang iba ka? Ikit na kano day jenang. Iso kano tinang tulong ken kuana anak karwari tinang ipupukan da ken kuana. Anya, impupok da ni Eva? Uwan kano nanang. Babaan ti tulong ti ikit na. Natiliw dagiti nang ipupok ken kuana. Imbag ta idiing kulong dakat na ilamang na ti cellphone na. Iso adida na ala. Inton bigaten ti maudi apa nagsasango tayo iti korte. Masentensyaan dangatan, attorney? Masigurado tayta. Dakkel ti ebidensya kanya inaramid na iti negosyo. Fraud ti impakita na apapeles. Sapay ko attorney. Pati ti pan naka-transfer itinagan mo dagiti property. Malpas tumatan. Awan ton ti makibibiyang iti negosyo. Dagitin tulaangan matalak amang imanihar ti pangitalkam. When attorney, adamat kit din ni Auntie Lourdes amang tulong kanyak, amang isimpa iti amin. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Tapno ammom to aminen apasikot-sikot iti negosyo. Agnanayon ta ka din ang mabalod. Diyak kaya ti maipan iti koreksyonal. Awanan ti maaramitan ta. Talaga mabalod tan. Agbalin ta abalod nga agnanayon. Gapoy ti kinaagom. Awanan ti negosyo nga imatunan ta. Agpaysuti ko na ni Eva. Anadano nan ti panagpuluta. Oray kasano ti panagbabawi ta ita. Saanan ang may babawi ti sentensya ta mabalod? Daytoy ang tinaganap ta. Kanayon ang maudi ti babawi. Anyan to nga ta ti biyagtan iti pagbaludan. Agyaman unay kan kanti. Nang runa kan ni Apo Diyos. Nagbaligi tayo. Wan ka anakan. Iti kaanuman, saan nga agbalig iti kinadakas? Mamatiak iti dayta, auntie. Medyo nabayag matbasit ang nagtuo kak. Gapo iti tulong mo. Nabawik matlaang ti para kanyak. Rumbang laang asiga ti agnumara. Saan kat adag iti na isabsab itlaang at tao? Ita, natalinayan ti kapanunutak. Sana kung agumaw-gawawa iti kaasi ti mga asi kanyak. Katanya itan ti planom kaanakan. Mabalin ka di, amapantay je balay dagiti ng tulong kanyak, auntie. Sa dino ka di dayjay. Itiigid ti syudad, auntie. Ije bantay. Ikan ka iti pangrugyam. Tapno saan ka nga agrigat no pumanaw ka dito'y balay ko, Manong Budoy. Papanawon nak dito balayaw, ma'am. Pasensya ka na. Ngam adang amin ayabak akadwak dito'y. Dagiti ng tulong kanyak, idi siyak ti agrigrigat. Kasta kaday, ma'am. Ulitak-tag daw iti pamakawan. Gapo iti panangtungpal ko kada Ma'am Carla. Napakawan kan. Iso adi ka inraman nga impabalod. Urekes ka sano. Imbagam ti pudno anapasamak. Tas ikakat nga rod ti witness. Agyaman ak tadinak impabalod, ma'am. Agyaman akmat. Tanagmayat ka nagbali na witness. Oh, umanay mat siguron apang rugyam day tagatad. Mabalin mo ti mangrugi iti basit a negosyo. No apaya nagtungtong palak iday kada Ma'am Carla.
Imbag lakit din tanasingpat ni Ma'am Eva. Inikanak pa ti pangrugyak nga agnegosyaw. Ay, agawid aklangan ni di lugar may katagbalbali wakaon. Aglako aklangan ni ti kumpor may, di purok may. Una imot gaya man dito aselda. Mano kami nga da iti may sa akwarto. Agid na ti dadto may ti semento. Awan kutson. Kasalunod ag sakit. Di pa'y katagi inalis kami. Inakaagtagaw ijesuri. Sang kakita dakdag iti pada kabalot. Imbag no di dakdang landag ito'y. Nagkasangan ti kastoy. Dahito yan ti kumkunada supapak ti kinaagom. Ang babawi akon. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasama. Nagpadamot ti day of you. Saan kayo asimrek ita nga aldaw? At nangamin aramidak iti garden ko, nanang. Aglabak mo tita, nanang. Tapno saan ada kayo mananti aglaba? Nay, adan samot tao. Ingka man kita ang Julie, anak ko. Sige, nanang. Asino ka... Ha? Ma'am Eva? Apay amam ko nam kanyak. Siyang pay laeng ni Eva ang nagkamang dito'y balayo. Saan mi nga impagarop? A milyonarya kagayam. Umunag kayo, ah? Anusan nyo, ah? Takas ti talaga ti balay mi. Talaga nga umunag kami ka ni Auntie Lourdes. Da kayo gayam ti ikit ni Eva, ma'am. Di na ko maawagan iti ma'am, kabsat. Lourdes Latan. Kaya't ko tiagyaman ka na kayo, tapinasang bayo ti kanakak. Idi awan pakidagusan na. Nakakaasimot ngamin iti. Saan mi nga impagarop? A milyonaryo gayam ti pinasangbay me. Kabsat. Kaya't da kayo nga awisan iji balay ni Eva. Awan kadwanan to ijay, no agsubliak iji abroad. Kasano nga ito'y balay me, kabsat? Mabalin nyo lata ti umay pumasyar dito, iti anyaman nga oras. Agtrabaho mat ni Julie iti hotel, wano restaurant ako ka ni Eva. Inga mi ti sweldo na. Kat ni Jack, agtrabaho ka di pa'y. Iso ti mangkita kadag iti amin a paradalos iti pasdag, kan iti agdudo mga opisina. Agdudo mga opisina? Ay, saan ka di amay sa ti opisina yaw? Ato nga opisina ti agab-abang, iti daddo mapay apasda, kabsat. Ipadalos mi dagiti komidor kan ruar, tapno kanayon anadalos. Iawis ko ti panagyan yu ijabalay ko. Tapno saan kayon amarigatan amagna nga inaldaw nga agtrabaho. Uray agbati akon ad ito'y balay basang. Saan amabalin nga agbati kayong agmaymay sa nana. Masapul nga umay kayo mata. Anya nga iti aramidak ijay basang. Tapno saan kayo amaikan. Agbantay kayo mat ijabalay ko. Swelduan kayo mat nana. No kayat yo, tumulong kayo nga agdalos, tas swelduan kayo. Ay ikwa. Panunutek pa'y basang. Saan kayon nga agpanunot nana? Umay kayon, tapno agkakadwa tayo manen. Agyan kami ki den, ijay balayaw? Da kayo timbilang ko a pamilyak, tawan kat nga rod pamilyak. Pangaasiyo, taumay kayon ija balay ko, nana. Pangaasim, tas ika kumati mga lukoy ka ni nana. Umay kayo kumaija balay ko. Natalgadak, no ada kayo akadwak. Diyak kaya tiyag may sama anong Jack. May kari kami kadi nga umadak iti pagtaangan ti milyonaryo. Si kamat manong. Saan ko maaga po iti pirak? Tapno mayadayo tayo iti tunggal maysa.
Nababa kami ngamin na makipulapol kada kayo ababak nang. Apay akas na ti sa umanong. Saan ka di anaragsak tayo idinagyanak ijabalayo? Isubli tayo kumaday di apasamak manong. Di na kumapaayan. Ay na, kasla palasyo to'y balay da Eva. Kasla jak pa yan ammo ti pagruwarak. No mapanak iti daddo maapaset na, nanang. Uray siya nga rod, anak ko. Basit laang tiintulong tayo kenkwana. Ngamaminribo nga ad-ado ti supapak na. Pagsayaatan ti tumulong, nanang. Ay, no saan tayo at tinulungan idi? Ay, awan kumaday to'y agasat tayo ita. Nasingput at talaga ni Eva. Di na tayo linipat, idinabawi na ti kinabaknang na. Imbes sa mga la iti ado akatulong na, kinaykayat na ada tayo ti kaduhana di ti balay na. Inikan na tayo pa iti trabaho. Katso papakan tayo matday ta kinasayaat na. Babaan iti panagserbi tayo asipupudno. Uwan, nanang. Apay ka di atikan matagtagari manong. Adda ka di ginuram. Saan ka matakastay di? Pampanunutek lang ti kinadaksang gasat ko. Apay ko maadak sang gasat ka ako nam. Arda kayat ko agaw aten. Ngem ore kasanok asukdalan. Jak pulos masukdal. Amin na kayat agunudan. Kasapulan titured amang iwayat iti anyaman awagas. Ngam no napakuyugan iti kinatakrot. Kasano kuma magunod mo? Kinatakrot ka diti saan apan ang ipagay ti ayat. Siyempre. Kasano amaamuam nga damat panagayat kan ka ti babae no di mo mat ibaga. Sapay ko mga rod. Tas saan ko apakabasulan na ibagak. Ngay di palang. Kat inayat kan. Nabayagan nga inururay ko day ta nga ibagam. Ngam, apay nga italang mat nga ibagam. At paiso. Di na ka di kaguray ti imbagak. Sana pulos. Adamat karbangan ta amangayat iti tunggal maysa. Saan ka di, Jack? I love you so much, Eva. I love you too, Jack. Nawayatan, tanakabalo ng dagiti na agom at tao. Awan tuban, iti ayan-ayat ta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basi. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Review script TT on 4-6. TT episodes 4-6 feels like the part of the story where greed can no longer stay hidden inside quiet intentions. In the first 3 episodes, the drama introduced the warning signs: selfish desire, family tension, hidden motives, and the early cracks that appear when someone begins wanting more than what is right. But in episodes 4-6, the story moves into a heavier emotional stage. This is where greed begins to show its true cost. The title T becomes stronger in this part because the consequence is no longer only waiting in the distance. It begins to arrive. It begins to touch the people around the greedy person. It begins to damage relationships that once had trust. It begins to prove that selfish choices do not only punish the person who made them, they also wound the innocent people who believed, helped, and trusted. That is what makes this continuation emotionally powerful. Greed may start in one heart, but its damage spreads through the family. One person becomes selfish, but another person loses peace. One person hides the truth, but another person carries the shame.
One person chooses personal gain, but the whole household begins to feel the weight. Episodes 4 to 6 seem to show the moment when the family starts realizing that something is wrong. Maybe the lies no longer fit together. Maybe the selfish behavior becomes too obvious. Maybe the person who was once trusted begins to act differently. Maybe the people around them finally see that kindness has been used, patience has been abused, and family love has been treated like a weakness. This is one of the hardest truths in family drama. Betrayal hurts more when it comes from someone close. If a stranger acts selfishly, it may anger us. But if family does it, the wound is deeper. Family is supposed to be the place where trust is safe. Family is supposed to be where people protect each other, not compete with each other, use each other, or quietly take advantage. T reminds us that greed becomes more painful when it wears the face of family. A person may say, "We are family," but use that bond only when they need something. They may ask for understanding, but refuse to be responsible. They may demand forgiveness, but continue the same behavior. They may expect others to give, while they themselves only think about what they can get. That is the emotional conflict of this part. The story is no longer simply about wanting more. It is about what happens when wanting more becomes stronger than love, gratitude, and conscience. One of the strongest themes in episodes 4 to 6 is exposure. Greed often survives because it hides behind excuses. A person may say they are only protecting their future. They may say they are only claiming what they deserve. They may say others are being unfair. They may even act like the victim, so people will not look too closely at what they have done. But eventually, truth has a way of coming out. The more a person tries to hide selfishness, the more their actions reveal it. Their words may sound clean, but their choices tell another story. Their face may act innocent, but the damage around them speaks louder. This is where the drama becomes satisfying and painful at the same time. Satisfying because the truth begins to appear. Painful because when the truth appears, it does not come alone. It brings hurt. It brings disappointment. It brings the realization that someone the family trusted was not thinking of everyone, but only of themselves. The consequence of greed is not always immediate punishment. Sometimes the first consequence is the loss of trust, and trust, once broken, is very difficult to repair. Money can be returned, property can be replaced, but trust is different. When trust is damaged, even a simple conversation becomes heavy. People begin to doubt every explanation. They begin to question every gesture. They begin to wonder whether the apology is sincere or only another way to escape consequence. That is why T feels serious in this arc. The damage is emotional. The punishment is not only outside the person, it begins inside the relationships. Episodes 4 to 6 may also show the pain of those who were patient for too long. In many families, there is always someone who keeps understanding, someone who keeps forgiving, someone who says, maybe they will change, someone who tries to keep the family together even when another person keeps creating problems. But patience can become painful when it is not respected. The story reminds us that the patient ones also get tired. They may not speak loudly at first, but they remember. They remember every time their kindness was used. They remember every excuse. They remember every moment when they chose peace, while the selfish person chose advantage. And when the truth finally becomes clear, their pain becomes heavier because they realize they were not only helping, they were being taken for granted. This is one of the most relatable parts of the drama. Greed does not only hurt through big betrayal, it hurts through repeated disrespect. It hurts when someone keeps taking and never gives back. It hurts when someone thinks forgiveness is automatic. It hurts when love is treated like something that can be used without limit. T warns us that family love should never become an excuse for abuse. Being family does not mean one person can keep hurting everyone and still demand endless forgiveness. Being family means there should be more responsibility, not less. If someone truly values family, they should protect it from their own selfishness. Another strong emotional point in this continuation is pride. When greed is exposed, the greedy person has a choice. They can admit the truth, accept responsibility, and begin the painful process of correction. Or they can protect their pride, deny everything, blame others, and make the damage even worse. This choice becomes important because consequences can still teach if the person is humble enough to learn. But if pride takes control, the consequence becomes heavier. A person who refuses correction will repeat the same mistake. A person who refuses responsibility will turn the family against itself. A person who refuses to admit greed may begin accusing others just to escape shame. That is when the damage spreads further. Instead of one wrong action, there are now more lies. Instead of one selfish choice, there is now manipulation. Instead of one mistake, there is now a pattern.
Episodes 4 to 6 likely deepen the moral lesson by showing how greed creates more greed. Once a person gets used to taking, they may want more. Once they get away with one lie, they may try another. Once they believe others are easy to fool, they become bolder. This is why greed is dangerous. It does not stay small if the heart refuses to stop it. The story also reminds viewers that greed can destroy gratitude. A grateful person knows how to appreciate help. A greedy person only asks why the help is not bigger. A grateful person sees blessings. A greedy person sees what others have and feels deprived. A grateful person can live with peace even while working for more. A greedy person has no peace because enough never feels enough. That is the sadness of greed. It promises satisfaction, but it creates hunger. The more a person takes, the emptier they become. The more they compare, the less grateful they feel. The more they chase advantage, the more they lose the simple joy of honest living. This is why the is not only external consequence. The punishment of greed can also be internal. A greedy person may gain something, but lose peace. They may win an argument, but lose respect. They may obtain what they wanted, but lose the warmth of family. They may hold material gain in their hands, but inside they carry fear, guilt, and isolation. That is a powerful message for the audience. Not everything gained is a blessing. Some gains come with hidden pain. Some victories are actually losses. Some things look like success until we see what they cost. T also explores the role of the people around the greedy person. When selfishness is exposed, family members must decide whether to stay silent or speak the truth. This is not easy. Speaking the truth may create conflict. Staying silent may preserve temporary peace, but it allows the wrong behavior to continue. The drama becomes emotional because both choices carry pain. A family that refuses to confront greed may look peaceful for a while, but underneath, resentment grows. People begin to feel unsafe. The responsible ones become exhausted. The innocent ones become confused. The greedy person becomes stronger because no one stops them. This is why truth becomes necessary, even when it hurts. But truth should not only be used to shame. Truth should also open the door to correction. A family must protect itself, but it must also leave space for genuine repentance if the person is willing to change. That balance is difficult. Too much tolerance can enable greed. Too much anger can destroy any chance of healing. The story seems to stand in that difficult middle place. From a storytelling point of view, episodes 4 to 6 are important because they move the drama from warning to consequence. The audience already knows greed is dangerous. Now we begin to see why. We see how it affects trust, peace, and relationships. We see how one person's selfishness can create emotional damage for everyone. This makes the story more engaging because the tension becomes bigger. We want to know whether the greedy person will be exposed completely. We want to know whether the family will recover. We want to know whether the person who was hurt will find justice. We want to know whether repentance is still possible, or whether pride will push everything into deeper pain. The strongest lesson in this part is that consequence is not always revenge. Sometimes consequence is simply the truth returning to its owner. A person who lies must eventually face the lie. A person who takes must eventually face what they took. A person who betrays trust must eventually face the eyes of the people they hurt. That kind of consequence is painful because it removes the mask. It forces the person to see themselves clearly, and sometimes seeing oneself clearly is the hardest punishment. Episodes 4 to 6 also remind us that family trust is built slowly, but can be damaged quickly. A single selfish act may create years of doubt. That is why people must be careful with the hearts of those who trust them. When family gives love, help, and patience, those things should be honored, not exploited. A person who values family should not ask, "How much can I get?" They should ask, "How can I protect what we have?" Because true family wealth is not only money, land, or property. It is trust, it is respect,